Кореяның бір паркінде жүрміз. Атын білмеймін қандай парк екен. Негізі кеше түнде қыдырып жүріп көріп қалғам. Түнде вообще әдемі болады екен, әртүрлі шамдар жанып тұрады. И түнде кешкісін көбінесе жастар жүреді екен да, күндізгі уақытта орта жастағы ата-апалар былай ойындар ойнап, сосын жаңағыдай спортпен айналысып, сөйтіп жүреді екен. Неке. Мынау жақта осылай. Барлығы орта жастағы жасы келген кісілер өте жақсы былай негізі спортпен айналысу. Мынандай талдары ұнайды маған, әдемі. Вот. Ужас. Ыстықтап кеттім. Күн ыстық. Мүмкін болса кешке де келіп түсіріп көрсетермін. Кешке қалай көрінетінін. О, Таксарам деген 시마 мынау. 임보. 내 전생의 너를 얼마나 울렸기에 한 평생 날 붙들고 잘못 들게 하는가. 사랑은 행복이 아니라 행벌일래. 보이지 않는 끈으로 영혼을 묶는 행복지. 나 사실 잘 몰라. 그래도 참 좋은 시인 것 같아요. 여기 예쁘죠? 여기 예쁘죠? 마당지긴. 아우라의 미스터 마당지긴. 우리 시끄러운 것들 너무 성실하다가 날씨 좋다. Я встаю, эти пальчики везде. Страшно, блин. А души. Знаешь, сендерде терезелерінде тесік бар. Соны айтамын ғой. Я, короче, прикинь, в обед сижу, Ага. тамақ ішіп, терезе жабық. Bir жер. Тут, оказывается, можно пить чистую воду или просто мыться, я не знаю. Ой,
컵 버리지 마세요. А, чистая вода, оказывается. Можно пить. Вот этим копом, наверное, да? Это что-то подозрительно. Можно пить, нельзя пить. Что-то. Ага. 아주 예쁜 곳이네요. 지금도 예쁘지만 밤에는 더 예뻐요. 진짜. 안녕. 하이. 귀여워. 귀여워. күшті. 산책로. Яркость түсірсеңші видеоны. Нет, қатты қараңғы кетті. Әдемі болады. Угу. Түнде вообще әдемі болады. Красота. О. Вот здесь вот кактусы где, как, наверное. Но я не вижу здесь кактус. 아 진짜 예쁘다. 이렇게. 수민아, 공원은 атқалы болды? Тауғашы. 손맛 풀린 공원?
이거 할래? Я не хочу там в магазинах себе заходить. 네네. 빈말이라고 당근. Маем пепперемони. Это не мы, это супа. Давай попробуем. 뭐 찍는 거예요? 네. 이제 사장님. 시간이요 다 끝나가. 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 다 끝나가는 일이라서 거기서 떡볶이 넣고. 네. 흰마리도 주세요. 빈말이로 만져요. 네. 떡볶이 소금 좀 묻혀줄까? 소금 좀 묻혀줘. 네. 이거? 네네네. 조금 매워. 아, 저 매운 거 잘 먹어요. 뭐 같이 볶아줘? 네네. 그럼 맛있어 이거죠. 네. 떡볶이는 다 끝났어. 아, 그래요? 그럼 떡볶이는 얼마예요? 어? 떡볶이 얼마예요? 떡볶이 1인분에 3,000원. 1인분에 아버지만 3,000원씩. 아, 그럼 다음에 먹으러 올게요. 아, 여기 서 있네. Это омут? Наши. 어... 아, это 김말이. Балык, да, типа, или что это? 김 바로? 김? 그 오라간 김. 말이 찐 오라고. Сильно не было риска. То рисный был. Кәдімгі 김. Смотри. И типа на 떡볶идің суын соған нетіп жатыр. Типа дәмді болады деп нетсең. 떡볶이 4알이 있어. 네, 감사합니다. 영업 몇 시까지 해요? 이제 끝났으니까 끝나야 돼. 아, 할게요. 뭐지 초콜릿이요? 카자흐스탄. 어? 카자흐스탄. 카자흐스탄 알아요? 카자흐스탄이요. 가져올까? 네. 네. 알았어. 잘 먹을게. 이거든요. 네. 네, 잘 먹을게. 예, 안녕하세요. Afrağında не бар, білесің бе? қай жақта? Ол жаққа барып көрмедім. Кеше только ана паркке дейін бардым да қайтып келдім. Ертең, если что, можно типа жүріп не бар не жоқ қарауға. Сразу говорю, давай на странице делаем. Сен түсірмесең де видно, что түріңнен что ты иностранец. Мегарикано деген маркен шыққан. Аяқтап, мен неше адам түсірдім.
있어요. 앱으로 진짜. 앱으로 안 치는 거예요? Через плюс. Нина? Чекенде, ертең келеміз. Ага. 먹은다니까 그냥 건들지 말고 이게 복선대 Тут Тимари. И тут омук позаңмен алдық. И 여러분 мынандай үлкен, мына жерде видеода дұрыс көрінбей тұр. Мынандай үлкен кофе көргенсіздер ма? Мега кофе. Я не думала, что бұны үлкен болады деп. Мега дегенді дұрыстап оқымаған ғой, когда заказала. Я думаю, это что-то новое. Система американо, просто мега сайз. 다 예뻐. Оказывается, Сурет аудан, Ойчон ауданында осы жақта не болған? Жарыс болған, и содан ұтқан адамдардың суреттерін осы жерге ілген, меніңше. А тут вообще не видно, что тут написано. Тут вообще узкая дорога. Вообще ветер не дует. Смотрите, сейчас вот чуть-чуть. Так темно, а я вот одна хожу, и мне вообще не страшно, потому что это Корея, одна из самых безопасных стран в мире. Но, например, в Казахстане я бы не смогла так ночью одна ходить. В таких местах. Все поднимается и обратно домой. Потому что в общежитии у нас комендантский час до Тут опять что-то написано. Вот такие вещи, смотрите. Ой, мамочки. Шкетно.
Сезон, да, есть какой-нибудь? Ну, посмотрим. 아, 여기 있다. 아이스크림 할인점 있네. 여기. Ходим немножко пешком. тағы да бір айскрим харинчамға келдік, который где муин сатушы жоқ. Unmanned stores деп аталады ағылшынша на нашем. Короче, кафе. Ой, кафе депін ғой. Магазин без продавца называется. Тут очень дешевые там мороженое. Цены очень. Так, я хочу себе минт-чоко. Минт-чоко, минт-чоко. 없나? 민트-чоко. 민트-чоко 먹고 싶은데. 밀키스. 여기 우리 동네 것보단 좀 비싸네요. 조금. 아, 여기 있네. 민트 초코. 하나밖에 안 남았네. 얼마야? 아, 똑같네. 400. 이거 먹어볼까? 파스타치오. 아니면 그냥 오 마이 갓. 손이 안 닿아. 이렇게 써볼까? 있네. 이거 살게요.
Let's go. 시작하기 버튼을 눌러주세요. 안녕하세요. 제품의 바코드를 찍어주세요. 카드 또는 현금 버튼을 눌러주세요. IC칩을 위로 향하게 하고 카드를 끝까지 밀어넣어 주세요. 영수증 필요하세요? 결제 완료되었습니다. 결제 완료되었습니다. 카드를 회수하여 주세요. 바코드는 제자리에 놓아주세요. 감사합니다. 안녕하세요. 제품의 바코드를 찍어주세요. 아이스크림 샀어요.